ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборон мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон дар доираи сиёсати дурбинонаи сарони давлатҳои бо ҳам дӯст бемайлон рушд карда барои таҳкими равобити иқтисодӣ ва тиҷоратӣ заминаи боэътимод фароҳам овардааст. Дар доираи ин ҳамкориҳо имрӯз дар шаҳри Душанбе бо мақсади боз ҳам таҳким бахштани муносибатҳои дуҷониба, ҷалби сармоя, дарёфти шарикони рушд анҷумани соҳибкорони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон баргузор гардид. Нуриддини Қурбон ва Баҳодур Қурбонзода гузориш медиҳанд. дурнамои фаъолияти дуҷониба ва таҳризии нақшаҳои мукаммал барои самаранокии равобити тиҷоратию иқтисодии Тоҷикистону Ӯзбекистон дар анҷумани соҳибкорони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмоналӣ Усмонзода ва муовини сарвазири ҷумҳурии Ӯзбекистон Ҷамшид Хоҷаев иштирок карданд. таъкид карда шуд ки муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон дар асоси сиёсати пешгирифтаи сарони ду давлати бо ҳам дӯст пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев асос ёфта солбасол марҳилаи нави рушдро касб карданд. дар анҷумани соҳибкорони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бештар аз 500 намояндаи ширкатҳо ва соҳибкорони ду ҷониб иштирок карда барои дар оянда равнақ бахшидани ҳамкориҳои самарабахш табодули афкор намуданд. иттилоъ дода шуд ки дар 7 соли охир гардиши савдои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Ӯзбекистон 4 маротиба афзоиш ёфтааст. анҷумани соҳибкорони Тоҷикистону Ӯзбекистон бо баррасии муҳимтарин мавзӯъ ва масъалаҳои рушди муносибатҳои дуҷониба сурат гирифт. иштирокчиён ҳамкориҳоро дар соҳаи иқтисоду савдо, саноат, ҷалби сармоя, энергетика, кишоварзӣ, дорусозӣ, бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатии муштарак ва ғайраро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. дар доираи баргузории анҷуман фазо ва имкониятҳои сармоягузории ҳарду кишвар, афзоиш додани тиҷорату савдо, фаъолгардонии бахши хусусӣ дар соҳаҳои гуногун муаррифӣ карда шуд. таваҷҷӯҳи асосӣ ба соҳаи саноат, бахусус самти коркарди маъданҳои кӯҳии ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шуд. иштирокчиён вобаста ба фазои сармоягузориву имкониятҳои сармоягузорӣ дар соҳаҳои сайёҳӣ, саноат, кишоварзӣ, хӯрокворӣ, фарматсевтӣ ва дигар соҳаҳои афзалиятноки ба ҳарду ҷониб судовар табодули назар карданд. барои таҳсили духтарон ва писарон дар муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат дар солҳои 2023-2024 тибқи квотаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 1279 ҷой ҷудо гардидааст. аз ин шумора 656 ҷой барои духтарон ва 623 ҷой барои писарон мебошад. дар асоси квотаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои дурдасти мамлакат метавонанд ба муассисаҳои олии таълимӣ дохил шуда таҳсилро идома диҳанд. воқеан ҳам квотаи президентӣ имтиёзи хубест барои ҷавонони деҳоти дурдаст ки ҷиҳати ташаккули нерӯи зеҳнии худ талош меварзанд то дар оянда мутахассиси хуб шуда ба халқу давлат хизмат намоянд. дар ин хусус Оишаи Саттор гузориш медиҳад. истиқлоли давлатӣ ба ҷавонони кишвар имкони фаррохе барои расидан ба ҳадафҳои созанда, илмомӯзӣ ва рушди нерӯи зеҳнӣ фароҳам сохт ки дар ин радиф таъсиси квотаи президентӣ дорои арзиши муҳим мебошад. бояд ёдовар шуд ки ба хотири дастгирӣ ва тарбияи мутахассисони соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ҳанӯз соли 1997 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарурати таъсиси квотаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро таъкид карда буданд. аз он вақт то имрӯз шумораи зиёди духтарон аз ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварро бо квотаи президентӣ хатм карда дар рушду пешрафти мамлакат саҳми арзанда гузошта истоданд. ҳамасола дар асоси дастуру сипоришҳои асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 1100 то 1300 ҷой барои духтарону писарони 61 шаҳру ноҳияи кишвар квотаи президентӣ ҷудо карда мешавад. хаткардагоне ки тибқи квотаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ таҳсил карданд, баъди хатми онҳо
به جای استقامت خود طبق راهخط فرستاده می شود. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها طبق دستور حکومت جمهوری تاجیکستان خط کنندگان را با جای کار تامین می‌نماید. شروع از سالهای تحصیلی 2005-2006 در برابر دختران، پسران بالایقد نیز از منطقه‌های دوردست طریق کوتای پرزیدنتی با مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی قبول کرده می‌شوند که این در سمت آماده‌سازی متخصصان اقدامی مهم ارزیابی می‌گردد. تحصیل دانشجویان مخصوصاً جوان دختران در مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی کشور شروع از سال 1997 تحت ابتکارات و دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان روی کار آمد. قید کردن به مورد است که در آن زمانها تحصیل جوان دختران مخصوصاً نفرانی که در دهات زندگی میکنند در مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی کشور خیلی کم به نظر می رسید و شماره مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی کشور نیز کم بود. تحصیل در مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی کشور طریق کوتای پرزیدنتی دارای امتیازهای خود است و جوانانی که از این طریق تحصیل میکنند از امتیازها برخوردار هستند. پیش از همه امتیازها این تامین دانشجویان با جای زیست است و تمام نفرانی که طریق کوتای پرزیدنتی داخل می شوند به خوابگاه ها تامین کرده می شوند. همچنین در برابر این در صورت تحصیلی و به طریق خوب تحصیل کردن با بهای خوب و اعلی تحصیل کردن آنها از جانب مؤسسه تحصیلاتی عالی کسبی کشور با استیپندیه ها تامین کرده می شوند. همچنین از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌های کشور در دوام سال حتما مراتبه از حال و احوال این دانشجویانی که طریق کوتای پرزیدنتی تحصیل میکنند خبر گرفته می شود و رفت دانش از خودکنی آنها، دانش آموزی آنها از جانب خود صدارت و رهبریت دانشگاه ها و دانشکده های کشور همیشه زیر نظارت است. هدف از کوتای پرزیدنتی این جلب دختران و پسران هست که در دهه های دوردست زندگی میکنند و امکانیت و امتیازهای کمتری دارند برای داخل شدن به مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی کشور. طریق کوتای پرزیدنتی با دانشگاه بین المللی زبان‌ها با نام ساکی ملوغ‌زاده با فاکولته زبان‌های خارجی داخل شدم. همه این با دستگیری و غمخوری‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای ما دختران میسر گردید تا که خوانده صاحب کسب و هنر شویم. ما از این دستگیری‌های پیشوای معظم کشورمان میندار بوده بهر آن کوشش میکنیم که در دانشگاه با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده در آینده به خلق و وطن عزیزمان خدمت صادقانه نماییم. در زمان معاصر دولت و حکومت مملکت کوشش به خرج می‌دهد که توجه جوانان را بیشتر به فن‌های طبیعی، ریاضی و دقیق جلب نماید، زیرا اساس رشد اقتصادی ملی با آماده‌سازی متخصصان این سمت‌ها پیوند می‌خورد. از این لحاظ یکی از هدف‌های تأسیس کوتای پرزیدنتی تیار کردن متخصصان صاحب تجربه در ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی میباشد. امسال طبق کوتای پرزیدنتی با دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا داخل شدم. من یکی از خوشبخت‌ترین جوانان کوهستانم که توانستم به آرزوی خویش برسم که این همه از دستگیری‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میباشد که ما به آرزوهای خویش رسیدیم و وعده می‌دهم که باز هم خوب و اعلی خوانده دانشگاه را ختم کرده صاحب کسب و هنر گشته و ناحیه خود برگشته به دولت و ملت و پیشوای خود با سزا و با صداقت خدمت نماید. سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان گردید. در این سمت کوتای پرزیدنتی اهمیتی مهم دارد. با در نظر داشته این برای سالهای تحصیلی 2022-2023 کوتای پرزیدنتی در سمت اختصاصهای علمهای طبیعی دقیق و ریاضی زیاد کرده شد، زیرا در شرایط امروزه استفاده تکنولوژی پیشرفته جایگاه خاصه را اشغال میکند. واقعا هم کوتای پرزیدنتی امتیاز خوب است برای جوانان دهات دوردست که جهت تشکل نیروی ذهنی خود تلاش می‌ورزند تا در آینده متخصص خوب شده به خلق و دولت خدمت نمایند. عایشه ستار، فتح‌الله میرزازاده، اخبار. ривоҷи мероси ҳунари ниёгон ва ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ дар пешбурди фаъолият ба ташкили ҷойҳои нави корӣ ва афзоиши даромади буҷаи хонаводагӣ таъсири мусбат мерасонад. ин аст ки барои бедорсозии завқи ҷавонон ва ҷалби онҳо ба ҳунару ҳунармандӣ муосиргардонии соҳа бо ташкили бозорҳои нав роҳандозӣ мегардад. гузориши Дилшод Ҳакимзода дар ин хусус.
ҳунармандӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон яке аз соҳаҳои афзалиятнок ҳисобида мешавад. ин аст ки ба ҳунару ҳунармандӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда ҷиҳати рушди он пайваста имтиёзҳои самарабахшро муқаррар менамоянд. натиҷа ин аст ки сол то сол шумораи ҳунармандон дар ҷумҳурӣ меафзояд. масалан тибқи нишондодҳо дар ҷумҳурӣ 8041 нафар ҳунарманд фаъолият дорад ки аз ин шумора 3330 нафар дар вилояти хатлон ва 2647 нафар дар вилояти суғд, 556 нафари он дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, 1393 нафар дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ фаъолияти худро пеш бурда истоданд. яке аз намудҳои ҳунарҳои миллӣ читгарӣ мебошад. ин ҳунарест ки бо истифодаи қолабҳои махсус матоъҳои сафеди пахтагинро оро медиҳанд. ҳамчунин ҳунари куловгарӣ аз санъатҳои қадима ва аҷиби мардуми тоҷик буда дар тӯли ҳазорсолаҳо аз ҳунари оддии рӯзгор то ба санъати баланди миллӣ табдил ёфтааст. мисгарӣ бошад яке аз ҳунарҳои маъмули тоҷикон аст. эҳёи ин ҳунар яъне истеҳсоли ашёи мисӣ ба тариқи гудозиши маъдани мис дар ҳазораҳои 7 ва 6 пеш аз милод оғоз ёфтааст. яке аз бостонтарин ва маъмултарин намунаи санъати амалии тоҷикон кандакорӣ ба шумор меравад. кандакорӣ усули коркарди бадеи чӯб, санг, устухон, гач, гил ва ғайра ки бо роҳи кандану бурида гирифтан иҷро карда мешавад. навъи дигари маъмулии санъати ороишиву амалии гаҷкорӣ мебошад ки ба ҳунари кандакорӣ вобаста аст. гач як намуди санги сафеди мулоим аст. санъати гаҷкорӣ бештар дар ороиши биноҳои маъмурӣ ва фарҳангӣ истифода бурда мешавад. наққошӣ бошад ба ҳунари офариниши нақш, маҳсули эҷодии санъаткорони халқ ва касбӣ, яке аз навъҳои бостонии санъати ороиши амалӣ ба ҳисоб меравад. санъати расомӣ воситаи муҳими инъикос ва тафсири бадеии воқеият буда ба афкору эҳсоси бинанда таъсир мерасонад. дорои мундариҷаи хоси иҷтимоӣ ва вазифаҳои гуногуни идеологӣ мебошад. дар асари санъати расомӣ рассом барои ифодаи ғояи муайян мавзӯю сюжет интихоб мекунад, композитсия меофарад. ҳунармандони мардумӣ ба қайд гирифта шудаанд ва дар тамоми чорабиниҳо, яъне онҳо саҳм мегузоранд ва барои аз нав эҳё ва рушди ҳунармандӣ вазорати фарҳанг низ бисёр тадбирҳои судманд меандешад. инчунин пажӯҳгоҳи илми тадқиқоти фарҳанг ва иттилоъоти вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон барои бурдани корҳои ҷустуҷӯӣ тадқиқотӣ, яъне экспедитсияҳо ташкил мекунанд барои эҳё, яъне аз байн нарафтани ҳунарҳои мардумӣ бисёр корҳо ба сомон расонда мешавад. дар муассисаҳои фарҳангӣ маҳфилҳои устод ва шогирд ташкил карда шудааст ки нозикиҳои санъати асили миллӣ яъне омӯзонида мешавад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳаи мазкурро бо роҳи қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ташкил, мусоидат ва баргузор намудани чорабиниҳои милливу байналмилалии соҳаи ҳунармандӣ ва андешидани дигар тадбирҳо дастгирӣ менамояд. ҳамчунин сохторҳои давлатӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ташаббусҳои субъектҳои ҳунармандиро тавассути фароҳам овардани шароити мусоиди истеҳсолӣ, ташкили намоишгоҳҳои фурӯши молу маҳсулоти истеҳсолшуда таъмин намудан, бо ашёи хом ва амалӣ намудани дигар тадбирҳо дастгирӣ менамоянд. ҳунарҳои мардумӣ, кулолгарӣ, мисгарӣ, читгарӣ, яъне боз аз нав эҳё гардида истодааст ва барои бозёфт, яъне боз ҳам мукаммал кардани таъриху пайдоиши ин ҳунарҳои мардумӣ бисёр корҳои илмӣ мебаранд, ҷустуҷӯҳо мекунанд. аз рафти фаъолият ҳис мегардад ки худи ҳамон ҳунармандон бисёр завқи баланд доранд. аз тарафи мақомотҳои маҳаллӣ онҳо дастгирӣ меёбанд ва бинед ки дар як қатор шаҳру ноҳияҳо дӯконҳои фурӯши ҳунарҳои мардумӣ таъсис дода шудааст ки ин ҳам хуб аст. барои ривоҷ додани ҳунарҳои читгарӣ, кулолгарӣ, мисгарӣ, кандакорӣ, гаҷкорӣ, наққошӣ ва рассомӣ, ташкили бозорҳои нави фурӯши маҳсулот ва кору хизматрасонӣ, таъсиси муассисаҳои таълимии махсуси марказоидашуда, ҷорӣ намудани технологияи инноватсионӣ дар пешбурди фаъолият ва ҳавасмандгардониву дастгирии молиявӣ аз лиҳози пешниҳоди қарзҳои имтиёзноки ҳунармандон зарурати бештар дорад.
تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در شهر وحدت وسعت می‌یابد. صاحبکاران وطنی در دوره دستگیری‌های دولتی در پیشرفت کارهای آبادانی سهمی ارزنده می‌گذارند. در این زمینه با سهم بخش خصوصی انشاء نو و معاصر مرکز خدمترسانی دیور بنیاد گردیده مورد استفاده قرار داده شد. گزارش همکاران ما محمد علی عبدالکریم و شهباز غلامزاده در این خصوص. در شهر وحدت این زمان کارهای بنیادکاری و سازندگی در انشاءات گوناگون ساحه با وسعت ادامه دارد. تدبیرهای سازندگی و آبادانی و تجدید و نوسازی بنای و انشاءات در اساس نقشه تحریزی گردیده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت در همکاری با بخش خصوصی و با این وسیله فراهمسازی رشد صاحبکاری در مملکت ارزیابی کرده می شود. بینای سه قبطه تازه بنیادی از روی طرح معاصر مهمانخانه دیار در حدود جماعت دهاتی بهار شهر وحدت دوام 8 ماه ساخته مورد بهره برداری قرار داده شد. در ساختمان انشاءات نوی خدمترسانی زیاده از 80 نفر ساختمانچیان و بیناکاران سهمگذاری نمودند. جمعیت دارای مسئولیتش محدود انشاءات دیار تصمیم گرفت که در شهرهای دوشنبه وحدت در جماعت بهار ساختمان بینایی سواشانه را به دوش گرفت و در مدت 1 سال این انشاءات را به اتمام رساند. انشاءات مذکور عبارت از 3 آشانه بوده. در آشانه سوم مهمانخانه، در آشانه دوم طربخانه و در آشانه یکم آشخانه. زیاده از 44 نفر با جای کار تامین گردیدند. ابراز گردید که با مورد استفاده قرار دادن انشاءات معاصر و تازه بنیاد دیار سطح خدمترسانی در این مرکز نوی خدمترسانی موافق مطلب براه مانده شده. کارمندان در برابر معلومات تخصصی داشتن همچنین در این ساحه سابقه کاری دارند. انشاءات بنیاد گردیده دارای آشخانه، طربخانه و مهمانخانه بوده. در تالارهای زیبای و برهوای این مرکز نوی خدمترسانی اینچنین محفل و چاره‌بینی‌های علمی و فرهنگی نیز گذرانیده می‌شوند. با قامت افراختن چنین بنای و انشاءات معاصر با اطمینان گفته می‌توانیم که ساکنان شهر وحدت با جانبداری از سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی را با راه اندازی تدبیرهای سازنده و بنیادکاری و دستاوردهای ارزنده استقبال می‌نمایند. محمد علی عبدالکریم، شهباز غلامزاده، وحدت اخبار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه یافت. سلامت باشید.